Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Nk'ibisanzwe wowe wakoze subscribe turagushimiye ko ukomeza kubana natwe, ndetse nawe utarayikora ikore kugira ngo andi makuru atazagucika ujye uyabonera ku gihe. Yes, turagarutse rero uyu mwanya ushobora kwibaza ngo tubazaniye ayahe makuru. Amakuru ari kuvuga ubu ngubu nuko benshi bibazaga ikibazo gikomeye ndetse tukakiburira n'igisubizo, ariko noneho igisubizo cyabonetse. Ikibazo benshi bakunze kwibaza cyari ikibazo giteye twibajije guhera kuva mu kwezi kwa mbere ku itariki 27 mu mwaka wa 2025, aho twibazaga benshi ukuntu M23 yaba yafashe umujyi wa Goma, cyane ko aribwo byatangajwe n'umuvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka, avuga ko umujyi wa Goma wafashwe biremezwa. Benshi bakunze kwibaza uko byari bimeze ku rugamba, bakanibaza uko M23 yabashije gutsinda abo basirikare uruhuri barimo aba FARDC benshi, ingabo z'u Burundi, iza SADC, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro. Yes, turaje rero tubazaniye ubuhamya bw'umwe mu bari kuri urwo rugamba, aho buhamya bwe ku gihe kumwe n'umunyamakuru wa igihe.com. Ubuhamya bwe rero burabisobanura neza, kurikira video bakajya bakunda kugira ngo kuza gushaka abana batoya mu rugo.
ariko njyewe ubwo ngiye gutangira muri iki gihugu ubundi busha. Iyo ugira ngo nari ndi mu Rwanda simba narabaye kajorite nguko kuko narashwe ubundi iranda
baradukorera, amaze kutwakira turiyakira, bamwe ba mbere batubanje ugakurikiza ukabyibuka ndawasubirayo. Gubu mu Rwanda ubu nje nagize no mu Rwanda tariki 6 z'ukwa mbere, ndabona numva isasu, ndanubwo nabona umusirikari mu muhanda